جو خود اصل خدا گرنگیا و پیاما و چیه جو دکتر ریناز جانو ما مستای زانکویه و شرازای پککی جد هو که دپرسم دکتر ریناز تگلک بخیراتی کردستان 24 خوش حالم جنابه هوا دگل منه براستی جی بومن بخو وکی خونه که یعنی از باور ناکم وکی بیجی نزانم دناف برا باوری و بی باوریه دا اواکو چه بوی وکی خونه که براستی اوا چیه چید بیت ابروکه روز باش ایمان خان روزات ده همو بینرین کردستان 24 باش روزا آشتی و خبات و تکوشان باش لهمی خبات کارک و آشتی خازه کل دنیای پراستیجی تراز گود یعنی تنابرا خونی و راستی دا انسان زانیتن چواجیک جدا بکیتن یعنی پشتی 41 سالن دا مزراندن آرکیکی ام بیجین کل سال 1984 هاتیه دانان و راگهاندنا شریش آلیه پککی و سرکردهت یا پککی و هاتیه دان حتی ابرو که امید بینین تبینا شبک و روژه کادا ایدی همید تشتک هاتا گوهارتن دیاره وکو لوجیک یه مروایتی لوجیک زانستی لوجیک سیاسی تنشی دمبرو واجی ببینی کتنا کوی بنل سرهنده کو بله آشتی باشه بله آشتی درسته بله اوکو ابروکه تهتکرن دیسات بیشم درست پشتی 41 سالا کو جناب سروک بارزانی اف خواسته پککی کره بو کوب آشتیانه کشه چارستر ببین پشتی 41 سالا پککی گشته و قناعت کو بله درسته تویتن آشتیانه اف کشه بهنه چارستر کردن مخابن دوینه قبیدا یا 41 سالی گلک خین هاترشتن گلک قربانی هاتنه دان دروجه کوکی ابروجی دا لوجیک سیاسی وشتت خوازیتن کت بحث نکه لیدمینیتن جی ام بیشین کو چند قربانی جهاد بیتدان او قربانی هرج بو و آشتیه بو اکو ابروکه برقرار ببیتن هرما کردستان بهت دست نشان کردن وکو جهک اف پنگاول بهت هاوتن اول بخوجی سرفرازیه که بومه که پراستیجی هرما کردستان همی گاوا رول دوی که ده هبوی سرکردهت یا حکیمانه یا کردستان همی دمکی جی گوتیه که ام تخواستیم پرسگیره که کرد لهر چار پارچن کردستان بشوه که آشتیانه چاره سر ببیتن ایدی خوین نهیتا رشتن دناف برامه و وان ملتن که دورو برد مدانه چونکه ولات وکو مالای که نینه نه ام چین ولات خوش ویری بار بکن نه او چین بار بکن ام نچاریم پیک و بجیم پیک و جیانجی به آشتی به گمان نابیدن باشه دکتر ریناز براستی جی اف پرسیاره نه پرسیاره منه پرسیاره زیده تری 40 میلیون کردایه براستی جی اوا افرو که چید بیتن آشتیه یان جی خورا دست کرنه هلکا گلکا زراف یعنی یا وکی می یاد بین هر دو کادا توزانی میه که ناف بین آشتی و خورا دست کرنه دا حتی نو که رهندن اوی پروسا آشتی گلک زلالینن پراستی ام نزانین که چاره نویسه بونمونه هر افرو او چک دارد کدهن دی چک خدانن دی 2009 قندیل yani 2009 çiğa carekadi bes berinu kep çekli çiabun ne hadi pe çekil çiapın mesela ka somblike mesela tete goten ku ev çeke tete danaj ne bez de tete danan de tete şavutandın ev çeke bel emci hasken çekli her direki dünya behete şavutandın bes nabi irade behete şavutandın درسته چک بهت شوطاندن درسته اما اراده ملته کی بهت شوطاندن نخیر اوه تشته کی درست نینه اوه راست بیته او هوا بحث جیکری که اوه بیته حالت خورا دست کرنه یعنی تسلیم بونه ام هیوی دارین نکی جنابی تد بیجیتن بلا چک بهنه شوطاندن لینا بیتن اراده ملته کی بهت شوطاندن اوه دمه کی دایا کو دناوروکا پیاما او جلانیه هری دماهیا ویدیویی بری پیشی دو روزان و هر وها پیاما 27 صباته کو پیاما هری گرنگ بو یکمین بو در حق هلوشاندن پککی هیچ شرط و مرجک برانبری چک دانان و هلوشاندن آراسته دولت ترکیه نکریه مثلا براستی جی جناف برنا اراده کی جنینه
بخو وقتی که پیامک زندانه که تیتا راگهاندن جدای شوی که پیامک ده جهه که بهز دایان جی مثلا سردست و بندست ام بینین زمان تو انسان یک سردست خبردانه بکی و انسان یک بندست خبردانه بکی بگمان دی تشتی جدا بم بس یا مدویتن از سر بسکنم نه اوه براستیش یا مدویت از سر بسکنم تشتی که دیم بهیمتر ام بیجین جداهی دنابرا انتگراسیون و آسمیلیزاسیون دا مثلا انتگراسیون درسته هر جهه که دنیای که انسان دوی جواکی دا خو انتگراسیون بکتن دگل بگنجیتن مادم تو والاتا اکی دا دجی بشه که آوابون و پیش و چون آوی والاتی بی نه خراب کرن و ویران کرن آوی والاتی بی گل کردن من هل اوروپا جی بزاوت گل تیتا کرن که انتگراسیون دگل وان جواکا بکن خو فیره عادات داب نریتن وان والاتا بکن درسته اما اسمیلیزاسیون تشتاکی دیه اسمیلیزاسیون پروسس هکت هیتا انجامدان جبو نهلاناته جبو تنکرناته و جاد نافبر هر دوکادا ام بزانین که اوه اف بینگاوات تهاوتن که و اشارت پیدا یا به شرط و مرچ نزا شرط و مرچ هنه آن نه بس همشین بیجین نزالالن نه دیارن نه خویانه نه بلاف بوینه نه آشکرا بوینه که اف پروسسا که تهیت انجامدان لسر چه شرط و مرچ هاتیه کرن اری شرط و مرچ اوه که انا یاسا ترکیه بهتا گوهارتن که مافی حولاتی کرده دا بهتا دیاری کرن یان ایدی وکی هر سیاستا جاران siyaseta inkar kereni, siyaseta tüne kereni, siyaseta bımbır kereni, siyaseta nehelana gunda ev dehete peyrev kereni, ev de peşa roj cava medeti prasti hem hivi xwazin ku hemi alide ve prosese da yani biniyete ka saf be pengave ki dilsaxi pengav behete havetin ji bu ve prosese çünkü prasti jî şerri hizmeta hiç aliye ki nekiriye naket jî tini şerce eker behete kiren mazintirin diktatörün dünyaya tüjü be persi eve bir milyona hakhina insan arıştı tibijete çima şer kirdi bişte temiz bu aşkiye şert ker madem eve jî pengav ki konu ki hemi ali geheştine ve kanaate ko ef aşkiyet ve iro berkarar be bitin bele emperayne em hemi kuvve perayne tedi ku Cenab-ı Seruk Barzani hemi aliyen siyasiyen Kurdistani her cimej de ef pengava havetine ve her cimej de jî piştevanili ve prosese kiriye berya 15 sala Seruk Barzani amede bu ev xasta ji hemi aliya kiriye gotiye werin pek ve aştî çê bitin başe ev halata ava bitin başe çünkü em hemi yani bi Türk ve bi Kurd ve em Türkiye geçtine ve kanaate ku idaredana 30 milyon insana her 30 milyon insan teröristin ev ne rastı ne 30 milyon insana دكتور ريناس her 30 milyon insana ve ki ve mirovin ve ki ve beli دكتور ريناس مثلا پروسەیە چەکدانانê va dest pê diket pekekê tête helweşandin bi serê xwe pêngaveke dîrokî tête nirxandin min merak kir bizanim nêrîna hewe çi ye derheqê aya bi rastî jî ev e biryara Ucalan e yan jî ya pekekê ye ji bilî wê mesela helbijartina Herêma Kurdistanê ji bo çekdanan û ji navbirina çekên pekekê hîn çawa dibînin زای ایما خان من پراستیجی بریار او بکو از نچمن بر پرین تاریخی یعنی سال 1978 نوامبر 78 پککه لگند فیسی هات دانان همان او گند اول سال 1965 قدپا باکور لحاتیه دام ازراندن سردست چند جامعه هندک شوان جان داماین ابتن امام شاکر اپوز دمیر جان دام مخابنی و دام ازرنرین قدپا باکور پرانیاوان چوینه رحمته لهمان گنده کو قده پل 65 لحاتیه دانان 1978 نوامبر پککه جل گنده فیسی هاتیه دانان کنگیره کوی اکل ویدری کریه اوجالاند پرتوکین خدا پرس اوجالاند پرتوکین خدا چونکه البدایت متأثر بن کاریگریا هزرکا یا اولی بو یا آینی بو بجید پککه بسه قناغا دا هاتیه دا مزراندن قناغا یا نهینی قناغا آشکرا قناغا چکداری اوه جهر تام و کیوان هر سه قناغن
کو اسلام پیدا درباز بوی اواد بجنه فتره علنی و فتره سری و پشتینگی جهاد هاتی اعلان کرن او جلان درست بونا پکه که اوید شبهینیتن وان هر سه قناغا و بیجیتنش هفته و سه بو هفته و هشت قناغا نهینی بوش هفته و هشت بو هشته و چار قناغا یا آشکرا بوش هشته و چار ورداجی قناغا جهاد و شری دست پیکریه ایدیل پازدای طباخ 1984 کو پشتی آرتیکه شارزگاری خوازا کردستان اواد بجنه آرککه و آرنکه شفاتین جدا کرن شر هاتیه اعلان کرن لترکیه اوه PKK کو ویچاخ ام بحث کن PKK یا خیری درمش PKK مظلوم دوغام PKK محمد شنر PKK یا کمال پیر او PKK یا کانی الماس PKK سعید چروقایا او PKK ابرو یا به افهمیه و بس اوه کو جان دانماین ها اوه کو جانا خدا یعنی ساکینا جانسس مگو محمد شنر اوید کو جان خودش بلیوان کو اوید جدا بوین جی طبیعی هزکا یا دیا PKK کو جی جدا بوینه PKK بوانا و یا بوانا دو تشتی جی جدا نه PKK به علی حیدر قیتان و رضا آلتون PKK دی بویش و PKK کنو که امد بینین ابرو هماهنگیه که هفدنگیه که ده نافهمی آلیادا کوری کفتن لسر و آشتیه بهته کرن تدیل بدایت يعني بكرتي از في بجم دكتور ناز مثلا تبجي هف بنديه كيا او هف بنديه سركفتنا في اشتيه يا كي بله مثلا جريداي نافخويا تركيا بتنينين تقص مثلا جريداي هريما كردستان عراق انقره حتى روش هلاتا نافين وجيهاني مثلا امريكا تشافدريا بروسيت كات ليه اسمراق دكم في بزانم جنابي هوا دكتور براستي اف بروسا جي بروسين بيش اخو جداتره اف بروسا براستي جي تمام دي سرگريتن يعني افد ما هيك جارك وام تشكا دستي باكي كده ديار بجاري دیار وجاره اراده که حقیقی و ریکفتنه که توایی سرو آشتیه هی اف آشتیه ابرو تیتا انجامدان جدای شوی آشتیه که ترکوت اوزال بانکشه بود کرل سال 1993 و پشتی اینگه اگر بویرا درسمه و قربانی دانا چند عسکرین ترک او پروسه شناف چی و پشتی اینگه ترکوت اوزال خوشی جانه دانه مای اف پروسه جدایه دیاره الوری رنگ اراده که یا هف پشک یا هف پار یادنا بین همی آلیاده هی که او دماهی بیتن بس او پرسا که جناب تد کتن آیا دلوری PKK دماهی کت آنه نزا چونکه تمام دمدا که ام بحث جد gençliğe که اکادمی و دیسا ام ببیجین PKK gelek jara rengi خو گوهارد PKK وکت چک و یانجی وکت ایدولوژیا تو ببیجین زانم هر دو کاجی یعنی توزانی وکو چک نوکه چکدارم PKK belki lehember hejmara Kurdan ku Türkiye'de hene teblit destane yani çekdarın reja çekdarın PKK u reja Kurdin ku Bakuri Kurdistan'ı hene nahete hember kiren Heker babet eve biten, eğer keşeptin el ser 2-3 çekdarın PKK an kemtir jiben keşel serve biten, eve nahete hem berkirin o bu devlet ekaveki Türkiye ji rengi eve prizgireki eka gelek mazın ne biten, besit minitin ev çekeci bu çahatiye helgirtin. Heker rast ev çekeci bu rızgarbuna ve iradeci bu rızgarbuna ve milleti had o mafi ve milleti ne etadan tabi ev tevgerede berdavam biten. Başka دكتور بلا بسيارة دمائية و بيش كرم أخو دمائيات خلاص جناب هواد بنيت هليكوبتر جي لسور داش دزفرن جبو چاف دريا أمنيتا نافچه ديارة هزاك أمنية زور جي هريما كردستاني و لسر آست عراقي و حتى تركيا جي چاف دريا و پروسيت كان بصدان کس آمادنه نونریز جناب سروک مسعود بارزانی و لعنی سیاسیین دی اروهاشان ده که مزنا جدم پارتیه به بجداری هفت سروکان لسر آست بلند جه پکه که چافدرین سیاسی روزنامه وان همی بجدارن افروکیا چاوه همی دنیا الهرم کردستانی حتی بنا شهاده وی بویرا دیروکی لی دکتور من تشتکه دن مراق کر بلا پرسیارا دماهیه بیتن دبیجن صباحی دسر کمال ترکیه رجب طیب اردوغان گوتاره که دیروکی هبیتن و ده مزگینیت خوش
بو گل ترکیه هبن بله. برای هوا و مزگینی ده چه بن؟ طبیعی تبت اوش خوبی آلی ترکیه خوبه تپرس کرن یعنی از پیش بینی ناکم کاده چه گوتم بس بگمان در برینا خوشحالی خوب و پروسسه چونکو تا که پروسه ایمان خان که همی آلی تعداد سرکفتی بن آشتیه بله. بس آشتیه ده همی آلی تعداد سرکفتی نه دشری دا آلک ده دورینی تن آلک سرد کوید اما آشتیه ده همی آلی به سرکفتی نه از باید که مجدا سرکفتن اوه آشتیه رابگهینن اوه تشته گلک مهمه که هم اشارت پی بدین باوریامن اف مجنوی اداره دانا ترکیه جیده گل هندک مافو حق کردا پرسگریکن گلکن مازر نبوینه و بونا ترت شش ریگدان به زمان کردی حتی راده که هندک مافو آزادی به خود میجوان جیده هبوینه که معامله که راست و درست گل و پرسگریکی بکن چنجارا برس اردگان ده پیام و مساج خدا اشارت پنده دا که ام نشین این کار هبونا کردا بکن دوی ولاتی دا مثلا ترک و کرد بران ترکیه دا او هندک مساج بوینه از بورکم صبحی جل سروی بنمای هشتا مزگینین زیده تر به ندان ام هیوی خوازین جی که او اراده کار راستقی نبیتن او حزه کار راستقی نبیتن چونکه هر دو آلیجی ماندی بوینه وستی آینه تزانی بتنه شر خندک کل ویداویه هاتا کرن بو صدم خرابون و ویران بونا بصدان گندین کردا جدزدانا بصدان گندین کردا شو خود دلم داف بسیاره ها بو هر چندم گوتی بسیاره دمایه نبیجی آلی ما قربانی لی گند منو گند جناب هوا و بصدان گندان لی باشور کردستان و لی باکور کردستان قربانیین وی شرینه بسات هزاران کس لی باشور و باکور کردستان آوره و در بدر بوینه و بصدان لاوین کرد خلک سویل لباشور کردستان جیجان خوش دزدان شهید بوینه در انجام شر ارتشا ترکیه و چکدارین پکیکه افشار دماهیگ بهتن لباشور کردستان چه هم در حق پکیکه هم جی در حق قرقولین ارتشا ترکیه طبیعی او بابت کو زیان گشتی باشور کردستان از باورکیم ام باشا خود وی شری دا ضررمند بوینه ده شری یه پکیکی ترکیه ده ام ضررمند بوینه براستی یعنی هم قربانی دان انگیانی هم هشکوت اشارت بدای yani zêdettirî 300 gundên qeza Amediyê tune heker em piş berîn bi zêdetir nîv sadeya 5 sala ku piştî sala 75 an baştir bêjin 78 terhîlkirina gundên Kurda li ser destê rejima behsa pêşûtir û heta ev rûke xelkê me nevegeriye ser gundên xocarekadî sedem jî ev şerê di navbera PKK û di navbera Tirkiyê dabûye ev xop xwe dêbîte dergehek ku êdî cureke seqamgiriyê istiqrarê li herêma Kurdistanê diyar bibîtin zêdebarî ew qurbanîdanên giyanî ku ji encamên vêketin û lêkdanên rastawrastên beyna hêzên yên herêma Kurdistanê PKK çend salê derbas bûy da durist bûy encamê hebûna wan bi taybet jî piştî nemana Öcalan li 15 Şubat'a sala 1999 kul Şamê nemayo û derbederî dünyayê bû heta hatiye girtin zêdetir quwetên PKK li vê devera me ya Başûrê Kurdistanê bûyne ev xwe jî bo xelkê me renge serxirê bîtin doktor diyara çekdananê dest pê kir durist bibîtin ya cenabê ewet av bîtin merasîma çekdanana PKK dest pê kir komeke bîsîh endamên PKK çekên xwe pêk vedanin û di dema danana çekan da her duî demî da çekên wan dihêne jinav birin vê dema ez gel cenabê hewet axivim ev ê proseyê dest pê kir êdî ew roja dîrokî ew roja mêjûyî ya ku bi salan e Kurdên her çar parçeyên Kurdistanê çavarê bûn nûke vî wextê em tê dat axivîn dest pê kir bila bixêr û aştî avedanî û mezintir bûna Kurdistanê û qebûlkirina hevdû bîtin gelek spasiya te dikem doktorê Nazcano mamostayê Zankûyê û şarazayê karûbarên PKK tu her hebî spas bû şiroveyên hewa